Sanibonani ekhaya lamaphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ekhaya lamaphupho ake siqhubeke la sigcine khona ekuphenduleni imibuzo. Kodwa namuhla bengathanda ukuthi sikhulume-ke ngamaphupho akhombisa ubungoma nesiphiwo sokubona, ngoba ngike ngabona ama-comment abaningi bebuza ngakho lokhu engizokuchaza. So ngithi ake ngizokuhlanganisa la maphupho engizowasho akhomba ubungoma nesiphiwo sokubona. Ukuphupha izangoma zigida, ukuphupha amajazi namabhayi, ukuphupha inyoka enkulu, inhlwathi mhlasimpe, ukuphupha ingwe, ukuphupha ibhubesi, ukuphupha ingwenya, ukuphupha umcako noma ibomvu, ukuphupha usolwandle phakathi olwandle ubone nendlu, ukuphupha ukha imithi nomuntu osemdala, ukuphupha ulapha umuntu omaziyo ngesiwasho noma ngomuthi, ukuphupha into kuthi nje kudlule isikhashana bese kuba ukuthi leyo nto iyenzeka, ukuphupha iziziba noma isiziba esikhulu, ukuphupha impophoma, ukuphupha ulwandle luluhle, ukuphupha isibhakabhaka kube ngathi-ke kubizwa igama lakho, ukuphupha inkanyezi iza kuwe bese kwehla isembatho sihlale emahlombe akho, ukuphupha usonta ucula kakhulu sakukhuleka, ukuphupha izimpande namagxolo okwelapha, ukuphupha usemzini nomuntu kukhona into oyikhipha egcekeni. Okusho ukuthi uma unokuphupha usemzini womuntu kodwa kube khona into oyikhiphayo egcekeni, lokho kubika umngoma nesiphiwo. Ukuphupha isigodlo okanye indlu ewurondo, ukuphupha ugqokise okwethwasa nokunye-ke okuningi. Lawo maphupho asuke ebika noma ekhomba ubungoma nesiphiwo sokubona. Ngiyacabanga ukuthi bebuze kuma-comment bayayithola iy'mpendulo la, ngoba ngike ngakhuluma ngawo amaphupho mase ngichaza izinto ey'khombisa ukuthi unobungoma noma-ke unesiphiwo sokubona. Uma unombuzo nawe udinga impendulo sicela ukhomente, ngizobe sengikwenzela eyakho ividiyo ngikuchaze-ke kabanzi-ke lelo phupho ozobe ulibuzile silihlaziye nje ngayo ividiyo siyifake lapha ku-YouTube. Kanti uyakwazi-ke ukusibhalela lapha ku-WhatsApp usibuze-ke imibuzo, ucele inamba ka-WhatsApp ku-TikTok bese usibuza imibuzo ku-WhatsApp. Ningakhohlwa-ke uku-subscribe-a nisale kahle.